The Bonkrata no na poso de aka mo esesa wote ani titiro nsem afa COVID-19 ahobambo ho nsem ho no metim ede ama ose ne be ya wani ebeba ho so na obeda ho so intimate the finder the Bonkrata no sha se anope the finder de a ekura me wa hanum se no okura Ghana mpanifo no emfoni ahodo beye enan ma me frema osei opare akosia ne din ya mede ne mfoni eda ha sama wo kan say government commit to work with anti-corruption institutions. It is just how by no a crowd say institutions and I say you make who draw woman yina kutia ketasise and the proyeno aban aye crowd say one woman yina ebe ye ejuma and no I will find that the Obokrata no minifa so hanum saying na ben kum so the find a hano or say EC boss did not personally instruct me to leave the strong room we Dr. Pesa White and ra wakotuna adaka mu no wasi EC pamon no nemu mu no kro no aso say EC boss no personally wonu ankasa anhye no say one so fi strong room honom eno ho asem ewa ha ora upon kroma so far we share the obo ho nsem so designate he say onyen hwaye o say marriage ceremonies are not banned upon kroma enti say bia why you want to say yes wo be ware a aban si wo kwan na wo man hyehyede e bata ho ne say edomo ebehia wo waware na se no ense se abru nipa aduonunum 25 enti eno ho asem the Obokrata no page 8 eho ena want you obi opesa ware bia osusu se e bia mampani hyehyede ode kwatia COVID-19 ti waka na ware ahye no wonsa eka the finder the Obokrata no bia krata fe to so wotwe no okay kan ne yi a obeti ase na afa wehu na wate ase ye no hu se waware no obetumi aware ne mum hyehyede a ebata ho eno no na we so ewa hanum se COVID-19 3,500 tests conducted daily. And teacher says, I adea ya kan ho asemi. Adechie bia no enipa wode won efa enso him anase wode won tasio ni wo moja efa emfidie mu hese wo mo anya bi no eye empemiensa ene ahanum. The finder the Obokrata no ena ekura we ya anopai ne bubo so ede amaw. The Chronicle also the nedie enam. Na no pe Chronicle dia wode enam no eye Owura Chachu Chikata lawyer penny lawyer kese ewo oman Ghana na nra ebra Dr. Pesa White ti adaka mu a EC boss EC lawyer no toto na no no ano ensemisa no sade e kona hwa no Owura Chachu Chikata sorry no say my lord you are harassing my witness eti eno ho asem na ene the Chronicle the Obokrata na edeba ntibro kasem no say Chachu flares up in court. You are harassing my witness, my lord. And who some ewo ahanum say. Owura Pesa White has some chrono or kind and so Chronicle Eddie Abase. I did not personally speak with EC boss Pesa White and a car assassin. Now EC lawyer Justin Amenuvo cross-examined Dr. Pesa White and ra I am when him some Adom TV ni nyina ema akuaboache yi adom ene kwadofo jotna ase biebie mu kire o enwumre ne so obi tena ase ema today in court so won so biebie ni kire brofo akese de wate bi da ne ne wonti bi da ekoso ewo court no ehon sensem Chronicle de aba Chronicle say COVID-19 kills, protect yourself. COVID-19 yade no ekum entibon ho ban eno nti wode de enti esesa obon ho ban no figures no abeto ha 5,515 active cases wo memu no eno no ne dodo eno no na afi 67,782 and also confirmed cases de ya dia to mankasa se wo mo anya bi no ne dodo enso eno no na de ya foforo kra afi wo mo so anya yade ne bi 772 ahanso edioso mienu womo nso enam yade yisunti womo ahwere womo nkwa no ahanan edionu enai 424 nyame fasafo ne nyina kra ensie yebusia na poso wode Obokrata dodo nim no medisi ha esanse Professor wala sababedo ode agokansie musam ebro na so yenko ahawa hu na yenkeka bibi kakra fi se de esie no ene de abuboba no onipa bia wani gene ho anase ususu se wono de bia wo yibofo a wono ho nti wontimi nya yade ni bi no wo mu nyina anya bi so ni Israelite aha ono da hai
na ne brofo ye gu ha nyina no samebo ne tofa e de amawo a de opa kira ne say na danfo bi ene kobo ne din se covid-19 no wanya bi enye so obo ne din se wanya bi nipa na nya bi ne ye bisa no nipa wo ne wa din kita ho ene obo Israelite din obo ne din no ampa no so koye test no na eche se wanya bi na wotie Israel sam na gu ha ne nyina wo brofo yi mu a de opa kira ne se oyo obi a COVID ne ma ne homo no so kra no wono wa msie adwuma mu ankoye adwuma wote ne fie o sha sie se wo ba adwuma so ne ka kra no se ne wan paake yie kra na se obetu na obi nso timi nya kwan pie a o mo obi tu da ne sanitizer to the extent se o se aduane kra no ne ka mu e na odi no na ho bambo ne na hweyie de wo ma na ni ko ho pa enso COVID-19 yade no watumi enya bi enti o de ye futusam e de aka kire wo se muwani na ho wa eye munyinie na mususu se yade bi e wo ho no mo no COVID-19 no e wo ho Israelite jina ha watutu ne kentei ne brofo no de odi twa to wase pa no se nyame adom eno na wachiro wa hanum sei enti na to se nipa ye kwa ye ba nyina no womu a ebe ekona ba na womu nyini ho na hiame no womu nyini no okoka o se covid bi o ho no man ko bi koye rally ko bi koye campaign abusia amafo wo sika nke ye ton kwa won beto womu ko Israelite chese sane mu odidi su nyina ne sanitizer won ko restaurant odidi ne kem odi aduane fifie na hweyie ni ade nyina no tebrafo ne kakrai. Fortunately the rest of my household tested negative. That's Louisa, my wife. Okay, there be anya ha na me pa hwe no ba ko bia o kan ye no ka asem ni nyina de ko wie se eye nyame adom enti na oda so etiase. Well, se nyame adom ni bi ason so a ya hweyie what to say about COVID-19 coronavirus? There were fanasem here. Fanasem